Mr. Puluminaka Maloi Kiorana, and a big fat talo for love, but Yamada Malo Tato. What you know, welcome to another episode of Pacific Health Talanoa on this Friday, the 3rd of September 2021. Thank God it's Friday. Oh, hang on. It's not like we're not under lockdown. But I hope that you are going well. You're doing well under level 4 here in Auckland and level 3 in all the other regions of Aotearoa te whaatalofa tuai, the Pacific Health Talanoa e nei afiafi i le suafa manu malo do tātou alii o Yesu Kariso manu tātou whaola. E pei ana whailoa atu I lunga o le tātou apia fōlinga is I le aulu leso. E iai la tātou malo whaalarungia whapitoa. We have a very special guest on our show today, specifically for vaccination and for Father's Day. I have Reverend Ieriko Afamasaga from Ranui Pacific Islanders Presbyterian Church. I le awa mani whaaloalo o te whaatalofa tuai I le sunga I le whaawhengainga Ieriko le nei auli. Talofa Ieriko? Malo, talofa Lorenzo, whaatalofa atu le. Le nei foi awanoa wa maua le nei tūlae. Paso atu ai foi ma whaatalofa atu I tātou atunu o whaafonga mai. Ia, tātou tau whai whaatalofa. I lau sunga le whawhengainga o lea le o sa whamtalanga I le porkalami. Ia, I au tū taulangi, vane lava upa ia whaatala le lei. Ieriko, o lea lo o maua tātou porkalami o le nā o lo whaanga solo I le whaingo le tui pui pui. I nā I le lotoa le tātou ekalesia Ranui PAC Henderson. E mawhai o na e sau no whamole mole Ieriko I tau alu manga. O ha mai I le whaanga solonga o ngā luenga I nai le ekalesia. Malo whaatai o le whaafsili o tātou iei le nei mai tau o le level 4 lockdown, ia, o le tūlanga lea leo lo o whaamalosia nei, ia mauna ia ai o tātou tangata Samoa, ina ia tau mwhai o e whai o lātou tui, o le tui e pui ai, o le inoanga o le tui e pui, ia, talu na mata mai le whamoe o le nei e ka le sia ua whai pāanga ai ma le Tamaki Health. Ia o le provider na lea e whai pāanga ma lo mātou e ka le sia. Nā mata mai a me, o le tausanga le nei, o le ala ua o mai le lockdown. A ua lewa o na whaatino mai le mātou o nanga whaatasi ma le provider lea na mātou maari li e lawa le amatanga o le tausanga po mati po Februari. Ia o na whatau nuu role o le whamoe ia me. Ai o ha mai ia le tali mai ia le ngatai le ekalesia. Wa e tali tonu e to tele lava fo I tau a inga ia o woma paanga le tato ekalesia na Ranui PAC. Ia ma le community o West Auckland. O ha mai le tali mai a le community nai West Auckland I le whaatausanga. Ia ma le whaataua nau atu al matanga le wenga le soipua malolo ina ia nga ia tu e whaitui pui. Ia, whaatai mo le whaafsili o lau lava moli mau I lo mātou e ka le sia. Tasi le whamanuianga na lātou maua. O le anga I uma mai lava e whaitui ina watatala il māsina leo na utau o me. Ia, o le loa lava la malo utau tonunga ua uma lava lo mātou au lotu I nei Ranui. Ia, e mataulia foi o le whamoe o le center nei e whaonga mo le vaccination, e whaonga mo me o bookings. Foi lea e wa. Ia, ona iei lea o le mātou fiso te inga lava ma le provider. Foi lea, ina ia mai pēra la tau whatua tuanga e avatua I mātou o mātou tau a inga. Foi lea e whaala atu I lo mātou e kalesia. Ai whanga solo pēra I appointments online. Foi lea pēra na māsani ei. Ai e mātou tilo I ni spot e mamoli e toi tangata ia I na aua nei class ma bookings ia a tangata mai online. Ia o le te mila nei, ia o le alava e whanga solo pēr tui, ia mau moli mauina lava, e ala no whai atu e moli mauina le whatu muina. Ona o le ka paka atoa lava, ale nei ka le sia, ia e matua atu muai, ia so uma ma teimi uma, I tangata o lo ngā solo. Wow, e se le mana I o le tūlanga le nā ua pe o le aunga lawe nā mal wha moe o talitonu foi. Talo mai lava ia me, o lea lava o solonga le lei, e wha ngā solonga me tau o le manga o le whaingo le tipui pui nai le kale si alo na winga.
au fika fa le mafau o te ma ka lena I tu sai malau saunoanga ia me. E whorenga maila o le kale sia Ranui PIC o le au loto mua le tonu New Zealand. O le sa fa atu o ese au nanga fa pea e fa nga sole fa nga tui pui o COVID fulu fa mole Ieriko. Ia a tu sai malau fo I tilo masalo le tulanga lea. O le tulanga lea pe fa pe o lea awa e tele nei isi na isi tato au lotu ia ua join mai e mole nei taimi. Ai au te loa lava o I nei sisifo lena a mata I mea lava tau au lotu. Foi lele ua tu a toa I eilo mātou fale lea o le mātou hor ma le loto a ma le kāpaka. Ina ia whaatino I nai le tui ia masalo o le tulanga na I tu sai malau whaafsiri. After Ieriko ai ala tulanga le mo ila to o la lava ele o mautinua po o le mau ele mautonu ele o mautonu ma fau ele fai po le fai le tui pui o iai e nisi o le community of West Auckland o lo ia te ila to le langona lea ia o le langona fo na o lo o maua uma I tele o tangata o tatou atunu I New Zealand nei ai pe se I lava o lo mafuli le langona lea le mautonu I nei tatou tupulanga mai le ei tele o le tolus fulu tausanga anga I lalo fulu lua lea ua o nei le latou teimi whanga solo ai le tui ai o le tūlanga lava ia ona o le ai au mai le whasesilanga malo e leo o wha malo sia fo i leo au mai e se pese I o le upu lea au mai o le voluntary ono winga e pule ala le tangata ia I le pe whailona tui pele ai ia sila fia le leile nei teimi mal wha mai mal mea le watulai mai o lea ua so sesi lava ua fia e tu sai wha maunga ale soi fua maloloina o laula tausanga voi lele ala atu le nei por kalame ia e le ise mea o le a tātou fefefe I le tui ia te au fo ia malau whanau ua uma o na whai mātou tui e le whapea la ona o le fefefe mapala ai I le o mai o le oti ai o le pui o le soifua e le ngata ina ia soifua maloloina mātou ai me se foi o le au lotu lea mātou te vaia ma tangata ia mātou te militino whātasi ia a mātou whafsanga I la ma Talanoa a laua I loa o le au umona pui ta ita le nei o le whaifeau mai tangata ia ma tangata foi o lo ma futa atu iai ai o le tūlanga na o lea lava lo iai ia e tūlanga le mautonu o nisi o tele lopo o na o iai nisi o lo rātou una ia maia lea vaenga ai lo lava tali tonunga ia a whaiwa au mai le tika ale ofisa o soifua maloloina ma le UN mo tātou ia what else o le alisi mea le la tātou whatali iai ai mo le whaalau tele ina pe o le tūlanga le o tai e le tui ia mantau lia mai la o e sa mata le tui nei ona wanga o appointments lava sa whai ia ai oso lo le level 4 le sa iai ai ua mata ona Talanoa mai nisi o afoio o tātou community, especially na vale Waitemata Health District Board. Na fia mau ai se fesoasoania our community leaders. Ia ona ua wai atu le iai, ma nisi o whawhengainga foi ma masui o le community. Ma Talanoa ni au wala, foi le lono winga, la wala wai loa. Wa le ma whaia e nisi o tātou providers, le mea le whainei. Le lana mātou sota I ma Talanoa, ma whātau sangaina lo le pūlenga o le Tamaki Health. Ona ua e maitawina, ua pa mawalalo ale nu melo tangata Pasifika, I lo mātou whaitu le nei sifo. Ia, whātalanom whātau sanga, ma maua mai ei matatala, mai ei le avanoa le Tamaki Health, mo tātou tangata Pasifika, ini slot foile ae, e o le mele sa whai al mātou au lotu mua. A lea la ua tatala mo le community o tangata Pasifika. Lea la ua iaia manoa ia iaso umalwa iaso. E mai le se fulu le tae ao a ngai le se fulu lua I le auli. Mai le wha I le afiafia ngai le ono I le afiafi. O teimi ia le ua whaatulanga mo tangata Pasifika. E le aini appointments e whaia. Ia na olo su mai lava ma.
matau ia i le password le I skula ki le no mo ke Pacifica team Pacifica ia ona e saurole tonu e failo lo tui ma fa tumu le phone le aba e le telefoni information o le phone na lo sua fa malo aso fa nau ia malo tua tusi pauana o me ola mana o mia ia ia lo failo tui ia e to e foi le fale pe au malo lo ngai 15 minute mana ia Ieriko ele tupu na I le tatou no fuanga ma le kale sia le tūlanga le o le tāpau tus fora o pe o na tūla I mai se tasi fo o vaenga o le atunu ia o te loa le I na pauan me sa fa mamanu le amatanga lava o le ID so photo ID fo lele tu sai ia wa vevesi loa matula mai fo tūlanga le pe na maua sa tapai ia nisi o tus fola o tatou tangata ia ele o tupu I fale ele o tupu na matou fo I tui ona o te loa o la lava malama na I tamaitai mali o lo ngalulu e ai ma le staff le tamaki health I le fatino ina o latou tiute Whaftai Ieriko, o le atan malo longa le tā whaataranoanga, wha mole lava le mo. E mawhai lava o na wha e mo nei lunga, ia wha matalanga ma wha maunga I lunga le tātou whaataranoanga nei, ia ua lava ne no fosile fia le tātou atunu, ia no fuanga I tuatusi, ia mataimi o lo whapena o na te tala I le tātou vaccination center lea, I oi Ranui PAC Henderson, ia ua lava le anga ia tufo o le atunu, ia le na ia Samoa le ngata I leo le community al Pacifica, o wha maunga le nā ua tu ina atu longo le tātou porkalame, le nā tu ina atu ia o I tū lai ta talai, e se le tā ua le vaenga lea, o lea na sau noa le sunga le whawhenga inga. Mai I lea songa fua I lea su sa 7 days a week e ta talai ia le tātou senta le nā, mai le tū lai valu I le fiafi Monday to Friday, ia se vanga nā I lea so to na I ma lea su sa valu le tai au I le wha I lea fiafi, ai peife ona sau no mai ia le sunga ia Ieriko o loi iai lava taimi whapitoa for walk-ins. Mo I la tau ia le mana o mia ia le tūlanga lea o le booking. Ia I maise lava nei o tātou tanga te whaafaiga tāo nā ngā I lunga o penga te whailangi le whai booking. Ia le nā, o I tūla le nā, se fulu le tai au I le se fulu lua I le awauli, I le asonga fua I le asaforaile, ma le tūla e ono I le fiafi, I le valu le fiafi, o I tūla whapitoa nā ia mo tātou ele mana o mia se poki ma le weekend so se time leva la o le weekend ile na o tu se le na ile numera ina ile tolu lima Amara Drive Ranui West Auckland a faila ile failo tu pui ile leo na ya nga ia to ilo se time nei la oli ile va lo tu la e ono le fia me valu e a faia sa booking ale ai ta ia mo le susale isi aso faina ilo pe ono to fa fonga ia fa malo si au me le sunga le fa fenga inga Pai nei lore tui, wai le te ta ua le tui pui ai oe, e pui ai au le tātou community atoa a le Pacifica. Ia, Ieriko, e mawhai ona au mai sau noranga whale ta mao ngā luenga, whale anganga, e le pa ia male mamalo le tātou atunu o lo o whaafonga masira mai moa mai, i le tā ua o le tui pui, ia te oe lava ia, mole lava. Whaftai male whafsili. Ia. Bo umanga luenga foi le a mātou o whaiwhea au o lo launga ina le whina ngalo le atua. Ma le upua le atua. Ia, le lawa o foi le nei vaenga o le ngā luenga. Ua manao mia mai se whesoswani al tātou tanga luenga o soifua malolo ina. Itai o e kālesia. Ia, o le whiaula le ua averua nei. O le launga ina o le upua le atua. To e launga ina le saunga le mua le tui pui I o tātou tangata. Ia, a tonu e le na o au foi se whaiwhe au ua Talanoa atu I le atu langa whaata maa le ngā luenga. Ua utou si le fia foi o lo iai foi se polo kalame a susunga I whawhea ngainga o lo au ina atu I tae au, I le iwa I le tae au, I le sefuru, a le Talanoa live, whaatasi ai ma le sunga ia tele ai. O lau la Talanoa, a le polkalame o lo iai umala o whainga luenga mai e ka le sia ese, o mai whatasi ai, e momoli atu whe au whamalosi mo o tātou tangata, I le ngangana Samoa, ia te au ia ma mātou foi pitonu I Ranui nei, ai o se whe au whamamafa foi mo tātou tangata Samoa,
ia o te aroa nei o lo maua le nei polokalame. A whai e te alofa i a te oe. A whai e te alofa i lau whanau. A whai e te alofa i o a inga. Ia, whai le tui pui pui. O le tui e ao ngā e pui pui ai tātou. Mai ia mauti noa foi. E le whapea, ia mai ia mauti noa. O le avaenga o le tātou soifua maloloina i fō mai mai lātou sue. Ia me se foi o li matama i tau si mai. O i lātou ia ua tū ia i ele atua lona poto. E ala e soifua maloloina. Wafo i mauti noa ese umata leni na o mai ele atua ia i tātou. O isi e whai ma whai a onga, o isi e whai ma whai whe au, o isi e whai ma leo ma lo ia, o isi e whai ma fōma. Le ala ua o mai le teimile nei o le wha mai, ua mo mi ai, e lea foi vaenga o le tātou o langa ma le soifuanga nei. Tātou o i la tōle nā ua tu ia i le atua lo na poto, e ala i vai la au, ia ma le au mainga foi o whe au mo i tātou. Ia o te talo atu i le anganga ma walalo lava, i le nei vaenga o le tausanga o tātou iai. O lea ua lockdown tātou o le mwhai o naftoe o i mea maasani sa iai. A o le whautuanga lava ia matua lalo atu. Alofangia, whai le tui pui pui o lo ainga, whai le tui pui pui o lo whanau. Ia, o te loa foi o le walata mai lea sao ta maa. Ioi. Salo se me alofa tāua lea mo lo ainga tamā, o lo tango i lau whanau, ame mai whai o lātou tui pe a whai ele i whai se tui pui pui. O se me alofa tāua leo lea sao tamā mai a te oe tamā, ia o le whai oe ma whātaita inga i lau whanau ma lo ainga. Lei nao se tu walalo ele whātonu ina. Ai tu walalo ma tātā longo atu pea i alofangia. Alofangia le nei vai tau lo tātou iai. Awa atu ai au tātou o e whai o tātou tui. Ia, e loka a tātou e le mwhai o tatalaina tātou i se teimi mai. Aua tātou fia tia i wālele, ma whelele i atu i le atunu, ma le atunu, ai whawhita auli. Ia, e le i mawale nu mela e saunga le mua i tātou e ala i tui lea o lo tātou pisa i nei. Ia o se whautuanga, ia alofangia usita ia, a whai fo i eini vaenga fo i lea wha tali tonunga anisi fo i o e kālesia o lo whaingata ai, ia o lea o Talanoa atu. O le tūlanga ma le lalolangi le nei tātou te iai, ia o mean au mai le atua tātou te whaungaina, ai ua ala mai fo mai, le whaola tanga o le tātou soifua maloloina, pāle tino. Ia o se whautuanga lea, i lau sunga le pule o le polokalame ma le whaafonga anga Samoa. Ia tauto atu i au tafa a whai e fia whaonga le lei, ai a whai fo i e te ita i lau whautuanga. Ia e pule lava le tama lo matua ia pei o lea au naua momoli atu sina whamalosi mo le tātou atu nuu i le nei weekend. Aftai, ua talenga fia longo le saunoanga i Ieriko, la ngona fo i le mawhanawhana, i mare lotu tele, talitonu fo ia ua nofu fala i whina ngalo le tātou e kalesia, le musu mai le ngango le tua, e tau ala mai i le fusunga le au le tale le lei. Ia, manato o lea toe o se anga, toe luan nga yaso ia toe, ia ona tātou tū whae le wha manatu wina o le afusa wha pitua mo tamā, o le mea le ua wawa ia toe fōli tātou pōrkalami ewe. Ua vele tātou lockdown ma mafua anga pe wale pisa i lava ia le vasengo tinama, pa whanau i si o tātou asuta. Ia tu ina atu le nei awa noi, le awa mali whaalohalu. Ia, se au maia se whamanu ianga, ia, se upu apa puai. Ia, o anga, ia tuelu tātou watinu, umo le asau ta mai la sa. Aftai, wa lua mea malolosia ale COVID i ta maa. I le lātou sanga, sa le i whatinoina lo lātou wasa. I le nei tau sanga, le nei foi ua toe le whatinoina foi le asau ta maa. Ia ua se ase a fau ta whalongolongo atu o pisa i foi, tina ma whanau, ia mai se foi. Ia ai le ai, e le ise tūlanga e tātou te whapopole inai, o le aso sa pito i sili lava o na tāua.
o lo mafuta i lau whanau i le nei teimi. O le teimi na mai le atua le teimi le nei o mai ei tui. Poi lele te mafuta le leia i lau whanau, ma talanoa ma whaasoa, ia lātou a onga, i lo lātou lumanai. Ia e mese o nisi o tūlanga e te tau ona. Mau se teimi le lei le nei, ia te au ia lockdown, o lo au mai ei challenge mo tātou mātua, ia e mai se lama tātou tamā. Wai pese i o tātou o lea i le whalangina fo i lea o taitai o ainga, o taitai o ekalesia, o ulu o ainga. Ia, o le teimile nei e whātino ai fo i nina ia uef so swani i lau whanau, ia na i o ainga, i lau ekalesia, ia e ala i lau tau o oe o le tamā, o le ainga o le tamā o le ekalesia o le tamā o le nuku. O le ala o tātou walo atu i le, e le tātou asa, ia, aua le whapapoleina pe a whai waleini mea alofa tina ma tamaiti, ona o le lockdown. Ai o le mea pito i sili na tāua, whaafetai i le atua, i le nei asa o tamā o le a tātou au dia, o le nai te maua le soifua manuia, ma le ola ma loloina, o le mea alofa sili le na o le ola, ma le malosi. Whaafetai i le atua, au ngā nisi mea i maua, whaaletino, o mea alofa, ai o le mafutanga ma le ola mai le atua ua tātou au lia ai foi le nei tausanga. Ia o le mea pito sili le nāna tāua. O na tātou whawhetai e tamā, ia o le momoli atu ai foi le nei awanoa alofaanga, ma moonga, ma i le asosa o tamā mai i tu i sisifo nei, o le itu o lo ngoto i eile la, o le itu na oso ai foi le lolo vai i le nei vai aso, ioe, ai o le tele i o mea o lo apa tia isi o mātou pito nu. Ai, e momoli atu moonga alofa i so se tamā lava i to tono o New Zealand nei, ia mai se o so se kalesia lava, ia me se foi o tamā si o mātou e kalesia i Ranui nei, PIPC, ia tātou maua uma se asosa o tamā fia, male manuia, i le alofa male anga le lei o le atua. Ia pui pea a ao alofa o le atua i loutou soifua, ma lo tātou wola, ia tātou audia ai le asa o muamua. Ia mata ai le tālonga le olpeleki ma Australia. Tasi le nā mea alofa tāua o le asa o tamā. Ia, e vea fole nei amanoa e mole atua i foi i whamanuianga ma alofaanga le asa o tamā i lausunga Lorenzo. Ia mai se foi o le pūlenga o le polo kalame. Ma le tātou tamaki health, ia i lātou o loo au maia soani i o tātou soifua māloloina i le neiva i teimi o le le mautonu. Whaatai tele lava i lausunga i whawhenganga i Ieriko Afamasaga, ia o le whawhengai o le kalesia Ranui PAC, molo sau, o lea ua e sau noa i lungo le tātou porkalame, e le ngata ua e whautua mai i le tūlanga o le tui pui, ia a o se upua po i foi, ma se whaamaro si au mō tātou tamā, ia a o alo tua tātou atunu i whamanatu ina o tātou a sā i la sā nei. Ia lo whale atua pulpule tele i reko, ma o pelo soifua, ma lo si le tino, o le mawhauwhau, sili le malo si whaleanganga, ia waro whengai ai, manenga luenga tutono Ranui PAC, a e manatu, o le a whaamuta i le tātou porkalame, maua se isi a tā whaatanoanga i se aso i luma, manu ia tele lava le asau tamai i lau sunga le whawhenga pa pia le tātou e ka le sia Ranui PAC ia wawhenga iai ma le whaangaso longa tau manga o le tui pui i te tonu o le ka le sia a mo nei taimi pa soifua ia. Ia, soifua pa taila. Ia, manuia. Ia, le nasa mua o tau whafonga mai mua mai foi i le whatalanoanga ma le sunga i le whawhenga ia Ieriko Afamasaga o le whawhengai o le kalesia Ranui Pacific Islanders Presbyterian Church i le whatalanoanga i pei o na ia i le tui pui. Ia ma le asau tamā lea e alo tuai o tātou atunuu i le whamanatuina. E sawa, ua tau le pisa mai ati na i tātou o sa pa i lea whaina. O lea la tā atu le vihinga le atua e wha umai whatalanoanga lea foi mai le vaenga lua, i ona tātou ora i e su es tātou vaenga, mo le tātou te toe, ma tātou ata i le nei afiafi, ia a wanga, i tu tātou whai ungo le nei vai eso,
See you soon. I'll be right back. O se pao pao pe o pe a ilunga o pe au Wanga ulo na la ma ua ta fea ilea Umotu o le taula ma ua ta fea fo I fo e Pi o le ngoto o le maa Le lea I o se tai mai o elo ule ule o mamoe le tua o Israel tai mai le tua Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm Martinez, say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in and come here. Yeah, they on the layout, oh, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, I'm in and not the bite, say,